Malela mali e aho e ki malele e Tonga kotoa, fia ki taritani lele ki mōtono, ki o mo o neo ngongo me le tio kai o maa televisone Tonga ki he hoani, i he wakai koia ki ngahi ulo i o ngongo. Foto u e Tongani ai whiwhine ko Yvonne e Paki ko e kandidate ki lakanga skritali senyali o i kautahan hai pulenga whatataha pe iu e nā. Iai whakafua ko mahina ko Novema e a o ia Tongani ki malohi taha o i la a. Ia pole i he whafufonga whale alea Tonga i no sila ko Jenny Sale se maho inga ki mātua tai whanau i no sila ke gei whamamawhai mo ngai aki pe i api lea whatonga telia na amole. O kute epe ngai tala noa kehe ana yangi pe he ta wakai ki ngā hiongongo me he malae o i sipo tika o ma a whoki wakai ki he to onga ko ia o i ea. Ko e wakailewa eni ki he whakai ki iki, ko au Liliani Polutele. Kua foto he pule anga Tonga ai whiwhine ngā o i whatiplometika e kua toa ko Yvonne a Paki. Pe Yvonne e Paki, ke ne hoko ko e kandidate ke veipa ke lakanga skritali senyale o e kautaha e ngai pule anga whatataha pe iu e nā. Ne whawfunga i ai pule anga Tonga e he ambastoa a Tonga ki he iu e nā. His Excellency William wa inga tōne ai ana ne foto o atu pe whaho atu ai foto o koeni o e whiwhine koeni Yvonne e Paki. I e whamatala ko toko mai me poto ngā aue o ngahi ngā aue whatiplometika ne a whio, ne whaho atu e he His Excellency tōne ai kandidate koeni ke Palestini whataha anga mo e Palestini e ko sirio malo i iu e nahi a taha walo e mahina ni. Koe laka ngani teni tatake iu e nā pia koe taki whokia i e whataha anga lahi ai iu e nā. Ko hono pōpō i eni to ngani hono foto uatu o Yvonne, i he tui me whalalai puleanga Tonga ke tau ke ngā o e whataki mo iwi malawa o e whiwhineni, ke ne whatataha i a fuka kaito o lahi e ngai taimi whengata a koeni o lahi ai e whiriuriwaki i he iu e nā. Ne whahai he His Excellency William tōne i he ne tohi ne whaho atu ai ne tui whapapau o ko mao e Yvonne ai au siale lei tau kei ki ngā oi whatiplometika me mo oi whaito tonu o whie mao ke whatatahai a ki tōku i kolo whawahapule anga iu ena kai malama ke whamalohia mo whai via ngahi whingai a kotoa pe iu ena pe ke whai ai mo pōpō i ngahi tamo a ngā oe o kutauka vei e he iu ena. Nei kau ki heni mo hono whakamamawhai e tō ngāni ngā helakanga ko ia Yvonne, aia ko ne osi ngā oe i he kapineti, koe fuafua whiwhine ia mi e kua toa ki ngā oe whaambastoa ki Washington, Amerika mo Qatar. Ne wha eni mei he puranga Tonga e nau kei tuku pāpe ki ngā oe i tamua ngā oe me te whito i tui ko ia a iu ena. Keke he o ko o aloha ki eni o toko walu ai kau kandidate ko iang ko nau vei pā ki he lakanga skritali senyale o iu e nā pe kau taha ngai puranga whatataha ai a koe toko ni mai koe whiwhine ko e kakai whiwhine pe toko tolu ko e kakai tangata ko vei pā eni pe ko hai tene whitongi a Antonio Guterres o Portugali ai au nero tonga i he lakanga koe ni e toka kato i he ahatoru taha o ti se mau e tau ai tau ngāwe koe ia a Guterres, ai a koe tau whakakatoa ia e hongo fulu e ne whakawhatongia i he lakangani, ai a koe teimi hoko ia e ua i a mahino koe lakangani o whatau nima. Kua whahame he waa wakai matangi a Tonga, ai whafuafua e au ke mahina ko Novema, e whe awai a Tongani me mahalohi taha o i la a i whaahita o El Niño. Ko e whakaiki koe tala noa ko ia ke hoani mo senolita tui vai. I he whamatanga ofisa maalonga me wa makai matangi a Tonga pe sakuila, ko e whaahita o lala a malohi taha eni o klolotonga mafola he potutaia Pasifiki, pe au i e whafuafua e au ahono malohi ki he tuunga ne iai ai la a ne whiau mo tangani i he tautahiwa ni manoa. Nā te pehe kuila, koe whawhawhua koe ni i kai koe makatuunga ke te velange ai la a, ka koe la a hoko o au ki ha taimi o fumau lalo, ai avalisi o uha e tō mai ke whungai whanua, ke ne whiau e whia mau vai inu ai whanua. Pe koe ngahi whamatala ea ko ia o ku whawhawhua koe El Niño mālohi au pitoen, i he mawhola mai ko ia ai ngahi potahi o ku mawhanange i ho tau potahi Pasifiki. Pe koe pe whoki mono ngahi mō tolo whakamatala ea, aku nau whakafuafua ko El Niño koe ni ea ua uhono mālohi ki he tuunga mālohi taha oha El Niño kua rekoti talu pe mi he taha hiwa ni manoa.
Koe whaita u El Nino koe ni ke o tongani o hoko ai si yang uha I he avalisi anga maheni pe hoko I mo taimi la lahi pe mo fuoloa ki ho tau ki I whanuani. Pe whafuafua pe koe mahina koe ni ko Novema o tauni I he anga whafuafua I ki waanga weni a uki ai maalohi taha o El Nino. Pe au whai sio ki he mahinani o au ki Tisema whaasinga koe tauni ke hoko tu pe ala pe koe si koe au uha. Ko loto pe ke toi whakamamawhai ai ngahi whakatokanga o kei tuu he taimini I he ngahi mahina koe a ko mariu atu ne tuku atu ai Trout Declaration pe koe ko hoko mai ala ki he vai whanua koe a o haapai pe ko iai me ngahi vai whanua fo ou ko toi tānaki atu ki he Trout Declaration pe koe hoko sia mai ala he mahinani o kau ki ai a Tongatapu pe mo eua. Kai ke ostu kwa te ngai whafuafua ke ngai mahina e ua ka hoko o kau ke ai whafuafua au ke mahina e ua ka hoko mai. Ko I kai te whatokanga la ala ai ongo niwa mo wawao ka te nau whiao mo la ala wholoa. Ko I tokanga au ki oka topa ko whiao ko toanga he whanua tongani mo la ala loloa. O ke ai whale I mehi wawakai matangi a tonga mahu inga ke mui o whia ngai whakamatala wha mui taha. I ono tōkua te leiti o tonga pe ke pēs mi te wha sosiale wawakai matangi a tonga ka uhi ka ngai whiliri wā ki he kahau mo ngai wesia ala hoko. Mai a ngonga leiti o me televisa ne tonga ko au sanoli tātu I vai. O kupole I he whewhine tonga ka koe whawawonga whalea lea I no sila ko Cheni Salesa ke oa mua na ngata pe I wikeni hono teke mo poupou I lea whaatonga I whanau I muli. Lorotonga e wike lea whaatonga wikeni ka kei hoko hoka tupe hono whakahinohina mo hono ako I ki nao tolu ki he lea urunga ngā mo historia I tonga telia na amolia o hangi koia ko ha sino I no sila ki he kau maoli. I ene pehena Pole I eni Cheni Salesa ai mātua tahi whānau ko toa peo Aotearoa mo muli foki ai mau inga ke ohi hake na whānau I lea whātonga he utala I honau tupu a ngā koe tonga pea ke nā pole a ki honau tonga. Ko li te atau ka po mo whai ki. I whātara nohanga tona ngonga le tonga ki no sila ki a Cheni Salesa. Mahino peok whainga taangi hono a ko I mo puke lea whakatonga I muli ka na ane ki whamama whai pe ke a koi hake pe I tōpure anga whanau I nau kei iki e no wholoto I whanau ai mau inga o lea. I ka inga tai o iai pe me ngai polokalama ko I malawa whanau o hu ki ai ke ako ai lea whakatonga I no sila. Koe whunga le taha fok o ka pau o ku whai a lea whakatonga muhono whakaloto lahi e tau whanau mei api. Aia koe o koe si o lahi pe whuke ngahi research o stala mai o ka pau wako e he whanau a lea ulua ki I api pe. I hono whanau I mai pe koe wha o te tahine pe koe te tamasi I koe whunga le taha ia. O ka pau lewa o koe ke pōto I lea whakatonga ai ongo mātu a ka koe ongo tonga whakatoro ua nai whanau I pe nau e Nusilani koe whunga hono wā lewa o ka pau tēnā whie whakahu e na tamasi I pe kana tahine ke ha bilingual education unit hain koe nau lawi ki ai. O koe pe whukuma whanki early childhood education centres I Nusilani. Aia o ka pau lewa koe ke poto I lea ai ongo mātu a lava ke na whakahu e na whanau ki he early childhood unit hoko ki ai koe bilingual education unit hange koe nau lawi ki ai he primary school pa koe whunga lele whuke taha koe tau ngahi lotu o ku lahi whuke ngahi siasi tonga I Nusilani o whakalele pe mea kotoa pe ia I he rea whakatonga aia wā ko I e tau whanau ke nau poto I hono lau e tohi tapu lau e ngahi himi pe mo hiwai e tau ngahi hiwai I he whale lotu aia koe kia te au koe puke o lea whakatonga o ku iai ngahi whatongia kehe kau kamata pe mei api kamata mihe o mātua o ka pau tēnā mahu inga ia ke poto e whanau I he lea whakatonga pa koe mo tokoni tau ngahi siasi o ai pifuku mo tokoni ai ngahi api ako. Ko ka weinga e wike lea whakatonga o tauni ko hiwa ai whi unu mahu inga ki e mo ui ai tonga. Pehe e Salesa ne whakotoa ka weingani e he kautaha e kau whaia ko tonga I Nusila I e whakaamu e kau whaia ko ke whakafou I hono ngau e aki o hiwa a hono whaka ai e whanau mo whakaiwi ai ke nau ilo lahi ange ke ngahi lea whakatonga.
Ok mga tuunga eni i e nau tui, ok veke ngai whanau ki e hiva, pia kohono hiva i e whanau e hiva whakatonga, e tolonga ngia i e nau manatu i a wā i taimi loa. Oku nau ho haa kou hi na whaiwhaiangi ha taimi kua mōlia pe puria a pito lea whakatonga me kainga tonga i tu o pule anga. I e mahino ko ha sino pe ia he lolotongani i e lea whakamaori. Uhinga e taha ai mahu inga hono katoa ngā i mohono whakailonga e lea whakatonga koe uhi o kumau sio ki he kahau. Koe whutokolahi kono ki mau tolo kumau nofu e muri o kumau tokanga na ea ina ha aho. Te tau ho hange koe kakai o whunua koe ni kau maori na e ngai tau lahi ki mua tu maha koe tau ni tongo futupu me iai na e lahi a hono tāla ngai pe e anga whakawhiwhi hono toi whakamu ui a rea koe ni ai tere o Māori. Lolo tonga ana whailonga i wike lea whakatonga i Nuku'alofa ne maa whanai a Salesa i ene kauat ki Polokalama ai ako lau tohi i Otahuhu. I eno whailonga i kamata i wike mahu ingangi i ene mamata ki e hiva whakatonga e whanau pe a takta lau mo e nau ngahi beisi i he lea whakatonga. Nā ne mau whainga maalia i peheni o whakalotolahi ki e whanau o makatuunga me e ne tupu hake. I e mahino na e whanau i mo tupu hake pe a Salesa i Tongani pe a ne whamama whae ki e whanau o i kai mahu inga e wheitu ne whanau i mo tupu hake ai ka koe mahu inga taha koe nau whalala ki he otua pe a ke nau pole i ho nau tonga i hono ngawe aki o lea whakatonga. Koe taua ki ne tāni ma no whailonga i Nuku'alofa e wike lea whakatonga. Mai o ngonga le tio, me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. O kutai o peato mo whakatuanga i whawhitu eni e Pasifiki e tale niti, tau kei me iwi malawa o i ka kai Tonga, ai una whahok whatongia i ngāhi whanua muli. Koe hiri eni hono whawhakawai i Papua New Guinea ma tāpo le Tonga na anine ngawe i he potu ngawe polisi o Nuku'alofa ke hoko atu eni whahok whatongia i potu ngawe polisi whawhanua o Papua New Guinea i loa ko e RPNGC. Ko no whawhakawai eni o si whanamanu ki he taha i ngā he tonga maolunga, ai a koe e pule polisi maolunga, pia kua whanowhai pe ia ke komanda polisi ma e taha i ngā he vai whanua o Papua New Guinea. Koe ne whawhakawa eni ke ngawe ma e whanua, o ne hoko ai koe ofisa polisi Kominiweli hono walu ke ne whakawhatongia i he RPNGC. Ko e whaigi ki tala noa koe aki he howani mo i whaiongo ngai whaleni mele ana tā mo i whanau. Pehe e komisiona polisi a Papua New Guinea, David Manning, ko ngai tau kei ngāwe o ku mau e siausi, e tokon lahi ia ki e whatongia pot ngai polisi a Papua New Guinea, pe aku mahino kone oswea ngai pe mo ngai tutu uni ngāwe a Pasifiki. Ko pule polisi siausi whanamanu, ko tau lahi ene ngāwe i he lakanga whakataki, pe lahi mo ne tau kei i ngāwe i he pot ngai polisi a Nuku'alofa, pe kone osi ngāwe ki hono tau i kawenga keke i he palapalema he tau tupu, ko palapalema i he whamili, ko lau e whanua mo ngai tawhaaki ki he pe. I kai ngatai, ka i he levolo whakawhitu e Pasifiki, kone ostaki i he timi ma e polokalama ngāwe tokoni e pot ngai polisi o Tumo Solomone, pe he ki e polokalama whakalakalaka e pot ngai polisi a Tongani. O kutui lahi ai e komisiona polisi a Papua New Guinea, e tokoni lahi ono tale niti, mo ene tau kei, ma e whakalakalaka mo e malu e tūkui kolo ho nau whanua. I ene pehe, kua whakanofo ai pe a Matapu le Tongani, koe komanta polisi e wahenga New Ireland, aia koe wahe whanua eni i he whakatoke lawa hake o Papua New Guinea. Na e whakaheni e seos whanamanu, a ene tuku pā ke pole e whatongia ko uia ki ai he tauni, i he mahino ko tangata Pasifiki ia, pe aku hounga ki a te ia whenga mālie o kune mau, ke ngāwe i e malu hono ngahi toko ua, mo e ngahi tō whawhine i Papua New Guinea. Na ane whakahai ene tuita e toi vei ua, ko whatongia e polisi o ku kamata pe whakaosi kotoa pe ki he tūkui kolo, ngai siasi, ngai kulupu kakai whewhine, mo ngai kau tātou tupu. Pe kua pau ke huu ki ai e tokanga ene whakahoko whatongia. Kua whakapapaui i he loroto ngāni, ko e ongo matapule tau taha walu, ko e ongo mahanga me he whamili tonga ngi lau i Seattle, Amerika, ne malo loa ai tō taha i whana ne hoko i he potu o i whamili tonga pe i Gurns i Utah i wikini. Ko e mahanga e taha, ko ne kei i he tōnga whātō tamaki pe i he whare mahaki.
li te tau kapo mai whakai kiki. Koe ongo mahanga koe ni malolo ai a velisoni angi lau me he whana koe ni. Pea ko te vita angi lau o ko ke i e tu unga whakatūtā maki ene mo ui. I e whakamatala ko tuku hake mihi ngai kau taha o ngongo whaloto whanua o Amerika, o ko mahino o ko nau nofo Seattle, ka nā nau whanonga ki Kearns, Utah, ko whakatau mua ki e putu a hona whāmili be cousins. Pehe e kau polisi ko whana koe ni ne hoko ia miha wā kovi i e wahaa o a whāmili e ua. Aia ne hoko ha whetai mahino aki ki e tarawauta o taha fitu nā ne whai e whana, mo taha i e ongo mahanga o hoko ai hamakuku. Ko tarawau tau tā whitu koe ni, ne awe kia te ia ene tamai a fuhia mana tau, a mea whana o ne whakahoko aki ai whana. Lolotonga e makuku, ne homoi e mea whana mi he tarawau tau tā whitu, o whana ia e ha taha, pea ko ne lolotonga i he tu unga whatu tā maki moia. Kai kehe, ko laka i he tola Amerika e ua mano ko toko nia e kakai toko lahi i he pēs toko ni whakapaanga i loa koe GoFundMe. I e whakaam ke toko ni ke whāmili angi lau, ko uhi ka whakapōpō uri ko tō i hona alo to whale. O ko mahino mhe ngai o ngongo i Amerika, ko yongo whāmili koe ni angi lau, mo e whakailoa a fuhia mana tau, o ko nau whelawe i whakatoto ka koe kai ngā mamao, pe distant relative. O ko kei tauhi pehi malumalo e kau polisi a whakailoa a fuhia mana tau, pe o ko teki tukuangi mai i hingoa hona whoha, tau taha fitu, ko hi ko ene tau si i. Mai o ngonga le tio me televisione Tonga, ko auri i tea tau kapo. O ni o ngongo whanota whanua ai ki hoa ni koe ngahi o ngongo me malai o i sipoti, hoko mai o kahili ene mō pia o lie. Malomo tau ki whilonga ki koe whakain ki malai o e sipoti. O ku tataki he tokon Palestine e kau taha mare a Tonga pe Tonga Dutch Rugby, tapure koia ko Carl Bailey, ai ako whawhai ako moi whakamau, i e nihi ngai kupu whekau aki e sipotini i o tau whanuani. Nei whahawhi e fia e Carl e ne ongoi, o ku tokanga i kina he whanau ako e ako te siani ko tupou, i ta whaki koia e sipoti e porokalamani, pe whoke whanau ku ope e tukia i a e toko ni. Rotonga ene te tāke e porokalama ako i he tupou Tertiary Institute ane awhi, na ane whakahai koe konga ene e porokalama ki a ki nau tolu, e lawa ke whaiako pe whakamau i he mare ka lawa ke nau tokoni i ono whakatupure kina e sipoti i tongani. Nā ne pe whako e fuafua ako eni i e ne ahi me koia ki tongani, pe ai ia e porokalama ki he kalapu koia kolomotua, aia e whakato ki he ahoni, ai porokalama koia o ata ki he taha pe kumanako i he mare. I whamatala e tokoni Palestini na ne whanotolahi e hako tupo e whanua ki he sipotini, he umalawa he mare ke tokonia ki nau toro ku tare niti a te lita, malawa pe whokia ke ne whai via ai tare niti whawhoi tui. O kui ai a ngahi whenga maari e make, ki he whanau wharoto whanua ke lawa ke nau whaari ari, i he whiahui whawhaapure anga, ai a koe taha whokia e taumua o e whahoko e porokalamani, ke toi whawhoki mai e mare ki he whiahui wharoto whanua. Ka kehena e wharoto lahi i ai e Bailey, ai hako tupo e whanua ke ngawe aonga ki o nau tare ni ti. Ka lawa ke ausia e taumua, ki ono ave mare ki he tōmu aki, e ngai whiahui whahaapure anga. Nā ne whahawhoko e sipotini, o ku ata ki ha taha pe. He kui kai ki hange koe ka puru iunio ni pe koe li ki ke mirimiri sino, ka koe konga e whamalo sino ki he mo ui lelei. Koe malai pe ia sipoti. Ka tau toi wakaingi pe heni ke ngahi ulo i o ngongo. Foto u e tongani ai whiwhine ko Yvonne e Paki ko e kandidate ki lakanga sekretari seniali o e kautahanga he puleanga whatataha pe iu e nā. Iai whakafuafua ko e mahina ko Novema e a o ia tongani ki malohi taha o i la a. Pea pole i he whafufonga whale alea tonga i Nosila ko Jenny Sales e maho inga ki mātua tai whanau i Nosila ke gei whamamawhai mo ngai aki pe i api lea whakatonga te lia na amole. Mo e kakato i pe ia ngāhi o ngongo me le tio kai uma ai televisione to ngā ki hawani me whakaamo ne au taki koto ato pe ia ki alato whale koto ape. Kai malo e tau kei whiau mai ka mome. Good evening and welcome to our English news package with radio and television Tonga news for tonight.
Making headlines, Tonga nominates Ivoni Apaki for UN General Assembly presidency. Tonga Meteorological Services forecast Tonga could experience the strongest effect of El Nino by November. And Tongan MP in New Zealand urges parents in New Zealand and overseas to keep speaking Tongan at home to prevent the language from being lost. We'll have these and more stories later on in the bulletin together with sports to wrap up with the latest weather update. Now for the stories in details. Tonga has formally nominated former Ecuadorian diplomat Ivon Apaki as a candidate for President of the United Nations General Assembly and President of the UN Security Council, according to a statement from the Ministry of His Majesty Diplomatic Services that through Dr. Latu submitted its nomination on the 80th of this month. The position carries significant responsibility, as the successful candidate will lead the United Nations General Assembly and play a key leadership role within the organization. Tonga is supporting the nomination of Ivon Apaki, based on the Tongan government's confidence in her extensive leadership experience and her ability to bring people together at a time of significant change and uncertainty within the United Nations. In his letter submitting the nomination, Dr. Latu expressed his strong belief that Paki has the experience, diplomatic expertise, and integrity needed to unite the diverse international community of the United Nations. He said these qualities would help strengthen cooperation across the UN and promote and support the organization's key objectives and priorities. Tonga also highlighted Paki's distinguished career, including her service in government and her diplomatic appointments. She was the first woman from Ecuador to serve as ambassador to Washington and Qatar. The Tongan government reaffirmed its continued commitment to advancing the principles, values, and objectives of the United Nations. Meanwhile, 8 candidates have now entered the race for the position of UN Secretary General. 5 of the candidates are women, while 3 are men. The election will determine who succeeds Portugal's Antonio Guterres, who currently holds the position. Mr. Guterres will complete his term on December 31st this year, marking a total of 10 years in office, having served 2 consecutive 5-year terms. The position of UN Secretary General is for a 5-year term. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Tongatapu. The Tonga Meteorological Services has announced that forecasts indicated Tonga could face the strongest phase of the El Nino climate pattern by November. Let's take a look. A senior officer, Pesakuila of the Tonga Meteorological Services, says that this strong El Nino event is currently spreading across the Pacific, and there is a possibility that its strength could reach levels similar to the drought that affected Tonga in 1950. Kuila also explained that this forecast does not necessarily mean that the drought will become more severe. Rather, it indicated that the drought could continue for an extended period, during which rainfall average may be significantly below normal to meet the country's drinking water needs. However, the forecast for the next 2 months have already been issued, with an official declaration of drought conditions in the 2 Niues and Vava'u expected to continue for the next 2 months. Looking ahead to October, all islands of Tonga are expected to be experiencing dry or drought conditions. The Tonga Meteorological Services advises the public to closely follow the latest information and updates released through the Radio Tonga and the Tonga Meteorological Services social media pages, as conditions may change and there could be further impacts in the future. As Tongan Language Week in New Zealand comes to an end, Tonga-born New Zealand Member of Parliament Jenny Salesa is urging Tongan parents in New Zealand and overseas not to let the promotion of the Tongan language stop with the end of the week, but to continue speaking and teaching Tongan in their everyday lives, especially at homes, to preserve their Tongan identity. The call comes as the Tongan population in New Zealand continue to grow, with about
112,000 Tongan recorded as living in New Zealand as of June this year. Liliani Polutele with more on that story. Jenny Salesa is calling on parents to continue teaching their children not only the Tongan language, but also Tongan culture and history, so that these are not lost, as has happened to some extent with the Maori language in New Zealand. Jenny Salesa is therefore urging parents in Aotearoa and overseas to recognize the importance of raising their children using the Tongan language. She says the language is an important part of their Tongan identity and gives children something to be proud of. Speaking to Radio Tonga News, Salesa acknowledged that teaching and maintaining the Tongan language overseas can be more difficult. However, she highlighted that if children are taught Tongan from an early age, the language and its importance can remain with them throughout their lives. We have our churches. I'm grateful that we have lots of Tongan churches right across, especially in South Auckland. And we know that of this 112,000 or so Tongans who live in Aotearoa, New Zealand, close to 70% of us live in Auckland, and a majority of those people also live in South Auckland. And so that's where you see the concentration of churches. Churches play a huge role in ensuring that our language is kept alive, because when you go to Tongan churches, everything is done in Tongan, whether it's reading out the Bible, reading out the hymns, or the service itself, or singing the songs. And so the churches play a huge role. A lot of our churches also have early childhood education centres where everything is done in the Tongan language. And so the thing also that I wanted to remind all of us is parents and grandparents have a lot to do with ensuring that a language is kept alive overseas. And so it's a combination of things, whether it's a language that you speak at home, or whether you take your child and enroll them in an early childhood centre that everything is done in the Tongan language. We also have primary schools in New Zealand, not all, because this is actually driven by parents. Primary schools that actually have what's called a bilingual education unit. And in these units, they do teach things in terms of the language in Tongan. And so there are various ways to keep the language and our traditions alive overseas. But as I say, it is actually more challenging doing that overseas than it is compared to what you do in Tonga to keep a language alive. During the celebration of Tongan Language Week in New Zealand, Salesa took part in a program at Otahuhu Primary School, marking the beginning of the week. She was moved by seeing the children performing Tongan songs and reciting verses in the Tongan language. So proud to see our Tongan students. You know, the Tongan language theme of this year is our music is a vital strand of our Tongan culture, and to see all of those schools actually get up. They say a few things in Tongan language and then they sing so beautifully to represent their school. And I know that your parents and your teachers are so proud of you, and I want to just commend all of you students, because I know that most of you are born and raised in New Zealand, but I commend you for being proud of your Tongan heritage and being proud of your language and being proud of just being Tongan. I encourage all of you to learn as much about your language, learn as much about your culture. It is really important to ensure that our Tongan culture and language lives on in Aotearoa, New Zealand, particularly now that there are more of us that live overseas than there are Tongans who live in Tonga. This year's theme was proposed by the Tongan Teachers Association in New Zealand, with the hope that through music, children would be encouraged and empowered to learn more about the Tongan language. The Tongan Teachers Association believes children are naturally drawn to music, and that when they sing Tongan songs, the language and words are more likely to remain in their memories for a long time. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. A Tongan officer from the New Zealand Police, Chief Superintendent Seausi Fanamanu, has been sworn in to serve the people of Papua New Guinea as he joins the Royal Papua New Guinea Constable, or RPNGC.
He is now the 8th Commonwealth police officer to join the RPNGC. Let's take a look. Chief Superintendent Siaosi Fanamanu has been appointed Provincial Police Commander for New Ireland Province, where he says his priority will be building strong relationships with community leaders and the people they serve. PNG Police Commissioner David Manning says Chief Superintendent Fanamanu brings extensive experience, a disciplined approach and a strong understanding of Pacific policing. PNG Police Commissioner David Manning says Chief Superintendent Fanamanu brings extensive experience, a disciplined approach and a strong understanding of Pacific policing. He says Fanamanu has decades of leadership experience with the New Zealand Police, dealing with complex law and order issues including youth crime, family violence and confrontations between ethnic groups. At the regional level, Fanamanu also served as team leader for the Solomon Islands Police Support Program and worked with the Tonga Police Development Program. As such, Commissioner Manning believes Fanamanu will make an effective contribution at the community level and support the reforms currently underway within the RPNGC. Fanamanu says policing begins and ends with local communities, churches, women's groups and youth organizations, and these will be among his key areas of focus as he leads the provincial command. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Tongatapu. And Tongan twin brothers have been identified as the two victims of the shooting outside Tongan Funeral in Utah on Monday. Liliane Boldele with more. Family friends have identified the brothers as 18-year-old Vilisoni Angilau, known as Sonny, who was killed in the shooting, and his twin brother David Angilau, who remains in critical condition in hospital. The brothers had recently graduated from high school. According to local media reports, the twins are from Seattle and were visiting Utah to attend the funeral of their cousin at a Latter-day Saint meeting house in Kearns. A fundraiser for the Angilau family has raised more than $20,000 as of today. Police said the shooting began with a dispute between two families, where one of the twins became involved in a fight with a 17-year-old suspect. Police said the 17-year-old suspect's father, Afuhia Manatau, handed him a gun, resulting in both twins being shot. The 17-year-old suspect was also shot during the fight and remains in critical condition. His name has not been released due to his age. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Tongatapu. That is a local scene for this hour. Sports is up next after this break with Pia Ollier. Welcome back in sport. The Tongatapu Association is conducting a training program for coaches and referees as it works to develop the sport from grassroots level. Vice President Carl Bailey is leading the training, which began yesterday for youth participants. Radio and Television Tonga Sports News visited the Tupou Tertiary Institute sports ground, where Bailey was providing practical instructions to participants. Bailey says this is the first time the association has conducted coaching training at the TTI Sports Department, and he believes it is a good start for the development of touch rugby in Tonga. He says further training will help develop young players and keep the spirit of touch rugby growing throughout the kingdom. The association is also planning to organize a local tournament to encourage more young people to take part in the sport. Bailey says the tournament could provide an opportunity for young people who may have lost hope to become involved in sport and develop their talents. He is encouraging people of all ages to take part, saying touch rugby is a non-contact sport and is suitable for everyone. Bailey is also calling on young athletes to believe in their dreams and work hard to achieve their goals. The training program is open to the public today before Bailey returns overseas next week. And that's sports news.
But before we part, here's one final look at tonight's top stories. Tonga nominates Ivoni Apaki for UN General Assembly presidency. Tonga Meteorological Services forecast Tonga could experience the strongest effect of El Nino by November. And Tongan MP in New Zealand urges parents in New Zealand and overseas to keep speaking Tongan at home to prevent the language from being lost. And that's it for tonight. Thank you for your company. I'm Sanolita Tuivai. Good evening.